Postoji bajka o princezi koja nije mogla zaspati ležeći na 10 madraca jer joj je smetalo jedno zrno graška ispod najdonjeg madraca. Ta je bajka preuveličavanje jednog stvarnog problema u medicini. Zašto fizička bol neke ljude strašno uznemiri i potrese, a drugi to isto uopće ne doživljavaju kao nešto uznemirujuće? U prvom dijelu emisije o boli bavimo se fizičkom boli i kako ona utječe na naše mentalno zdravlje i takozvane boli duše, kada nas primjerice društvo odbacuje samo zato što smo drugačiji. Dobrodošli u ordinaciju. Dobrodošli u emisiju U ordinaciji. Današnja tema je bol. Manje poznato područje psihologije, psihologija boli, istražuje što sve može odrediti doživljaj fizičke boli i kako. Primjerice, može li se jačina boli promijeniti ako se osobu koja trpi bol nasmije i razveseli? Ili hoće li bol postati jača ako je izazove nepoznata osoba? Psiholozi također pokušavaju ublažiti štetne posljedice dugotrajne kronične boli od koje pati relativno velik dio populacije. Zašto je placebo efekt učinkovit? Osjećaju li žene i muškarci bolove jednakim intenzitetima? Zašto u stresu ne osjećamo bol? Samo su neka od pitanja na koje odgovara doktor znanosti Dragutin Ivanec, redoviti profesor na katedri za eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. U studiju pozdravljam profesora doktora Dragutina Ivanca sa odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, katedre za eksperimentalnu psihologiju, kolegij psihologija boli. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Profesore Ivanec, bavite se fizičkom boli s psihološkog aspekta. Postoje li onda i psihičke boli? Pa dobro ste rekli, dakle, bavim se fizičkom boli, dakle to je onaj osjet boli koji nam se dogodi kad se opečemo, kad se nabodemo na trn i tako dalje. Vrlo često ljudi vole reći boli me, psiha me boli, duša me boli. Tako. To zapravo nije ta bol s kojom se ja bavim. Dakle, ja se bavim sa boli koja nas upozorava da smo se našli u nekakvom okruženju koje ne valja. Dakle, to je osjetni sustav koji nam je vrlo važan u životu jer nas upozorava tu ne valja, makni se odatle. Dakle, zapravo radi se o jednom vrlo adaptivnom osjetnom perceptivnom sustavu. Ovaj, dakle, segment psihološke boli dijeli nešto zajedničko s tom fizičkom boli. A to je ta neugodan doživljaj. Dakle, kad mi voljeni klub izgubi ili kad me ostavi, dakle, voljena osoba, ljudi vole to reći boli me duša, boli me, dakle, zato što osjećaju neugodu. I to je nešto što te dvije vrste boli dijele zajedničko. Ali zapravo psihička bol kao konstrukt u tom znanstvenom razmatranju ne postoji. To je zapravo, mogli bismo reći u tom semantičkom dijelu, patnja. Dakle, ona duševna patnja, ljudi vole reći i vole koristiti termin duša, ali to nije ta bol o kojoj bismo mogli malo znanstvenije pričati. Pa kako bismo onda definirali fizičku bol s psihološkog aspekta? To što sam rekao, dakle, fizička bol je iznimno važan adaptivni mehanizam. Recimo, u povijesti je opisano nekoliko slučajeva u literaturi ljudi koji nisu mogli doživjeti bol. Jednostavno, dakle, stave ruku u vatru, njih ne boli. Ruka, što se kaže, zgori, njih ne boli. Kongenitalno nisu imali živčanih vlakana, odnosno tih receptora koji posreduju interakciji organizma i fizičke okoline, da mi znamo da je nešto vruće, da je nešto ovako ili onako. Nepovoljno po organizam. Takvi ljudi su relativno mladi, svi umirali, upravo zbog sekundarnih posljedica ozljeda koji nisu primijetili na vrijeme. Dakle, iznimno važan sustav za našu adaptivnu prilagodbu. I ono što sad kažete, psihološki aspekti te fizičke boli. Mnogo istraživanja u zadnjih 50 godina učinjeno gdje se pokazalo da naša psihička stanja, naša raspoloženja, naša pažnja, očekivanja, učenje mogu modulirati, kad kažem modulirati, mijenjati jačinu te naše fizičke boli. Dakle, sad vi dođete kod mene u laboratorij i ja vam dam određenu količinu struje koja znam da je umjereno bolna. Međutim, ako vas ja dovedem u situaciju da vi očekujete da ta struja ugodna, ali vi ćete meni reći upola manju bol nakon nekakvoj procjeni nego da vas nisam doveo u to stanje očekivanja. To je taj psihološki segment u doživljaju fizičke boli. A što je s odvraćanjem pažnje? Je li to isto neki način odvraćanja pažnje? To može smanjiti intenzitet boli? To je par excellence
pitanje odnosa psiholoških faktora i doživljaja boli. Dakle, što je pažnja? Sad smo mi međusobno usmjereni jedno na drugo. Vi slušate što ja pričam, ja slušam što vi pričate. Dakle, nisam usmjeren ni na što drugo. I ono drugo zapravo ne dolazi do moje svijesti. Evo, ja nisam svjestan sada da sjedim na stolici, dakle nisam svjestan sad sam postao svjestan da sjedim na stolici, imam informacije dodira mojeg tijela i stolica. Prije nisam bio. Dakle, kad se bavimo nekom važnom aktivnošću, ostali podržaji koji stalno djeluju na ostala osjetila bivaju selekcionirani od strane mozga. I sad je pitanje, može li se takav selekcijski proces uspostaviti i kod boli? Recimo, idete na nekakav zahvat ili recimo davanje injekcije na cijepljenje, što naročito može ponekad boliti ako onaj nije baš vješt. Dakle, ako vi nekome u tom trenutku, kad treba dobiti injekciju, kad treba izvaditi krv, odvratite pažnju na nešto interesantno, zaokupite ga, on neće ni primijetiti da ste vi njemu malo oštetili kožu, što inače jest bolno. Dakle, jako je puno istraživanja učinjeno, toliko da se sada, dakle, distrakcija pažnje, dakle, odvraćanje pažnje od samog bolnog doživljaja koristi, dakle, onim klinikama i državama gdje zato postoje mogućnosti, jel da, i volja i financije, kao tretman boli onom medicinskom pristupu. Recimo, tretmani opeklina su recimo takvi da su jako bolni i da se trebaju raditi relativno često. I ta previjanja su jako bolna. Da bi ublažili bol, dakle, liječnici daju jake analgetike koji imaju svoje jasno djelovanje. Međutim, ako se to često puta čini, dakle, te doze moraju biti sve veće i veće, čak budu to terapije na bazi morfija, dakle, stvara se i određena ovisnost. Međutim, kad se ljudi ili pacijenti stave u situaciju da se s nečim okupiraju, recimo u današnje vrijeme to su igranje različitih igara, dakle, virtualna realnost, daju im kacigu na glavu i oni su potpuno uronjeni u jednu realnost gdje se užive igraju, a recimo sestra previja te rane i njima treba do 50% manje one terapije biomedicinske i ta bol je pod kontrolom. Dakle, počela se koristiti psihološka tehnika za ublažavanje boli uz naravno ovu farmakološku, jer nema nijedne psihološke tehnike koja bi bila tako učinkovita i tako dobra kao što su farmakološke. Ali one imaju naravno svoje nuspojave, ponekad i malo teže, pa je ovakav pristup dobrodošao. Postoje li individualne razlike u toleranciji na bol, odnosno postoje li i spolne razlike? Je li stereotip ili je istina da smo mi žene plačljivije, ne znam? Da, individualne razlike postoje u svemu, pa tako i u doživljaju boli. Ono što je važno tu razdvojiti, dakle, je li naš organizam, naš receptovni sustav, taj sustav doživljaja boli stvarno toliko različit između muškaraca i žena da to treba uzeti u obzir da tu ima nešto. Čak je bilo prije 20 godina nekih trendova da se rade drugačiji lijekovi za bol za muškarce, a drugačiji za žene. Temeljem pretpostavke da postoje dovoljno jake biološke i fiziološke razlike između spolova. Međutim, zadnjih 20 godina istraživanja pokazuju da takvih razlika zapravo nema. One su više povezane za ovo što ste rekli, rodne uloge, socijalne stereotipe ili rodne stereotipe. Dakle, pokazuje se jasno da muškarci koji se osjećaju muškarcima, pravima, da koji kažu ja sam veći muškarac nego što je to prosječni muškarac, odnosno žene koje kažu ja sam ženstvenije nego što je nekakva prosječna žena. Ili ksena ratnica. Ili tako, recimo, ta identifikacija sa rodom ili spolom koji je otporan, koji je čvrst ili koji je, kako ste rekli, plačljiv ili tako nježan, zapravo ima učinka na to kako će neko reći koliko ga boli. Zapravo ona biološka funkcija, dakle kad se takve ljude stavi u laboratorij, ispituje se koja je to najmanja granica koju će oni doživjeti kao bol, zapravo razlika nema. Nesustavno se, ponekad su to žene koje su osjetljivije, ponekad su muškarci osjetljivije. Dakle, sustav biološki funkcionira u načelu isto. Ja sam se naslušao različitih priča. Neki su uvjereni da su žene osjetljivije, drugi su uvjereni da su žene puno stoičke i manje osjetljive zato što trpe veće breme boli, ili tako, dakle, regularno trpe bol, veći dio života, rađaju i tako dalje. Drugi će reći, muževi idu ili muškarci idu u ratovanje, više se bave sportom. Dakle, svako ima neku svoju ideju zašto bi razlika postojala, odnosno tumače svoju percepciju ono što su oni vidjeli. Ali zapravo su vidjeli socijalno ponašanje, a ne razliku u biološkom
ustrojstvu organizma koje je povezano sa doživljajem boli. Profesore Ivanac, je li vam bio bolan ovaj razgovor? Ne, nije. Je li vam bilo ugodno? Jest. Znači, doći ćete nam ponovno. Ako me zovete. Hoćemo, sigurno. Dobro. Hvala vam lijepa. Boli. Kad čovjeka nešto muči iznutra, kaže da ga boli duša. Često se naše više vrijednosti uopće ne poklapaju s moralom društva, ali da bismo preživjeli, idemo na ustupke, radimo ono što mrzimo, pa obmanjujemo i varamo sebe. Ali duša se ne može prevariti. On je obrazovan, šarmantan i duhovit, ali zbog iznimnog zanimanja za modu i ples u mladosti je prolazio s vršnjacima vrlo neugodne trenutke. Danas je sve svoje duhove prošlosti ostavio iza sebe, sretan je i uspješan jer živi život kakav želi. Ovo je njegova priča. Taj osjećaj da ste drugačiji zapravo je vezano za osjećaj da uopće ne vrijedite i da niste vrijedni ni truda, niti rada, niti nekog lijepog posla, nego da bi trebali se vjerojatno maknuti i pustiti druge da preuzmu neku važniju ulogu. Dok sam ja bio zaokupljen i studiranjem i modelingom, pa čak i kad sam se rastao, ništa u tom trenutku nije imalo tu moć koliko onda kad sam odlučio utišati svoj um i kad sam odlučio prošetati jedanput sam, odustati od toga da bježim od svojih osjećaja i da sam stalno u grupi ljudi koji mi zapravo distrakciju rade i na taj način miču od mog rada na sebi. I onda u tom miru i tišini su isplivali ti raznojaki osjećaji koje sam raznim tehnikama, evo recimo, pokušao i jesam danas riješio. Moji roditelji nisu bili duhovno usmjereni, međutim ja to pokušavam prenijeti na svoje dijete. Da je od malena, već od neke 10. godine, kad smatram da je dijete spremno čut istinu i spremno je početi raditi na sebi kroz to da bude ono što je, shvatio sam da je taj trenutak jako bitan da ona osjeti moju podršku i da zna da je normalna, a ako nešto voli što drugi ne odobravaju. I da je samo bitno da ona ustraje u tome, kao što sam i ja, nažalost, protiv okoline ustraja u svojim nekim strastima i nisam nailazio na odobrenje, ali opet sam rekao, kroz neki taj prirodni put koji sam imao vjerojatno u sebi od rođenja, pa neće meni nitko diktirati kako ću se osjećati, kako ću ja izgledat, šta ću ja živjeti, jer ako ću o tome ovisiti, onda ću zapravo svakodnevno ovisiti o vanjskim okolnostima i bit ću jedna zbrkana osoba koja nikad neće pronaći svoj mir. Jer će uvijek biti netko ko će nam reći kako mi trebamo se ponašati, šta mi trebamo raditi i šta oni od nas očekuju. Pa emocionalne boli će, ja mislim, uvijek tu biti, jer mi smo došli na ovaj svijet po iskustva. I nisu sva iskustva ugodna. Samo je zapravo jako bitno da ih osvijestimo. Šta u nekom trenutku nam može učiniti osjećaj manje vrijednosti. I ako mi ostanemo u tim osjećajima strahova, negativnih emocija, mi možemo dosta zaglibiti i onda na kraju više ne možemo ni sebi pomoći, nego tražimo pomoć od drugih. Ali kad tražimo pomoć od drugih, onda se opet desi da smo bespomoćni i opet taj osjećaj da je to začarani krug. Kad vi shvatite da emocija nema zapravo neko djelovanje na vas, a da bol samo nastaje zato što vi pružate otpor da njoj dozvolite da ispliva na površinu jer ne znate šta će ona donijeti, onda u stvari shvaćate da je ta jačina boli samo vezana uz vašu jačinu otpora. Kad otpor nestane, kad vi kažete sad je dosta, sad puštam da me osjećaj manje vrijednosti preuzme. Šta je najgore što se može desiti da taj osjećaj izađe na površinu? Kažete sebi, ok, mogu umrijeti. Evo, to je najgore, ono što uvijek ljudi, joj, pa od bolesti mogu umrijeti, od ovog mogu umrijeti. Dobro, i šta je najgore od te smrti? Umreš i gotovo, nemate. To je ono što se mi svi bojimo, u stvari, smrti. I kad onda krenete drugom linijom, a to je da prvo razriješite da smo mi bića koja ćemo jednog dana umrijeti,
onda zapravo vas neki ti osjećaj više niti toliko ne diraju. Pandemija koronavirusa donijela nam je i neke nove boli. Novo normalno i nije nam baš normalno jer se sve promijenilo, a svakodnevni život sve više nalikuje na zatvorski. O novom psihičkom simptomu koji se pojavio u pandemiji i kako ga prevladati govori profesor dr. znanosti Darko Marčinko, pročelnik Zavoda za personologiju, poremećaje ličnosti i poremećaje hranjenja KBC-a Zagreb. Svjetska psihijatrijska organizacija je primijetila zadnjih mjeseci da se od početka pandemije covida zapravo dogodio jedan novi psihijatrijski simptom. Dakle, ukoliko neko blizak vama oboli od covida, zbog mjera socijalne distance vi zapravo ne možete komunicirati u blizini s tom osobom, jel? Dakle, ne možete fizički biti prisutni blizu te osobe. Ukoliko se zapravo desi smrtni slučaj zbog covida, ceremonija sprovoda je isto tako ograničena s obzirom na službene preporuke epidemiološke struke. I tu negdje zapravo primijetila je psihijatrijska struka, ja moram reći ja osobno u radu sa svojim bolesnicima, da se na neki način prirodni procesi žalovanja blokiraju. Dakle, prirodna je reakcija ako umre bliski član obitelji ili prijatelj, da se ceremonija sprovoda i vjerski obred kasnije obavi na način kao što je to inače. Sada je zapravo s obzirom na ograničenja različita iz pozicije epidemiološke struke to nemoguće, odnosno to je limitirano. Samim time zapravo limitirani su prirodni procesi žalovanja nakon gubitka. Tu sam primijetio zapravo u svojoj praksi da upravo taj problem muči današnjeg čovjeka. Problemi određivanja nekih ranijih životnih situacija, problemi određivanja ovih procesa žalovanja. Ovaj prirodni proces žalovanja ima nekakvih 5 faza. Faza šoka, faza tuge, faza ljutnje, faza depresije i tek 5. faza je faza prihvaćanja. Ako te faze mi ubrzavamo, onda ljudima onemogućujemo prirodne tokove. U konačnici to znači nešto što mi u psihijatriji zovemo patološko ili prolongiralo žalovanje, što je zapravo rizik za depresiju. Dakle, ljudi moraju shvatiti da su procesi žalovanja vrlo bitni, da ih ne možemo ubrzavati i da je današnja psihijatrijska struka temeljena na recentnim psihijatrijskim i psihoanalitičkim spoznajama kaže da procesi žalovanja u ozbiljnim situacijama traju puno duže od 6 mjeseci. Neke situacije i traume možemo odžalovati, neke malo teže i sve je to ljudski. Dakle, bitno je ljudima omogućiti da procesi žalovanja prođu na jedan optimalan način. Evo, upravo zapravo kao u vašoj emisiji gdje se govori o ovim delikatnim temama, bitno je da ljudi znaju da mjere socijalne distance ne trebaju postati mjere psihološke distance, da su brojni oblici komunikacije između ljudi, da i društvene mreže i razgovori putem telefona mogu pomoći u tim situacijama, da je bitno da gradimo dobre odnose, da bitno je da gradimo unutar obitelji i u poslovnim odnosima jedno empatijsko ozračje. I upravo to empatijsko ozračje, ta pozitivna atmosfera je zapravo lijek za ove teške procese kroz koje ljudi prolaze. I ova situacija pandemije korone i situacija potresa je pokazala jednu humanost i jedan veliki empatijski potencijal koji ljudi posjeduju, što se vidjelo u čitavom nizu humanitarnih aktivnosti. Isticanje tih pozitivnih aktivnosti u velikoj mjeri može pomoći ljudima da se bolje osjećaju. Danas ću vam ispričati svoju priču o emocionalnoj boli. Mamin odlazak i njena fizička bol i našla sam se na rubu jednog velikog mora boli. Jedna ogromna količina emocija s kojom nisam znala što ću. A onda sam se jednoga dana našla u supermarketu svoje duše. I na policama je pisalo, pa bome svašta. Na jednoj polici tog duševnog supermarketa pisalo je anestetici. Svakakvi anestetici. Droga, iluzija, alkohol, promiskuitet, loši odnosi, laganje i tepisi, puno tepiha, ispod kojih sam mogla sakriti sve ono što nisam željela osjetiti. Ljudi su postali majstori u tome kako stvoriti anestetike za bolne emocije, ali nekako u svome srcu sam znala da to za mene nije rješenje. Druga polica je bila gotovo potpuno prazna. Na njoj je bio samo jedan list papira na kojem je pisalo tvoja istina. Nisam imala nikakvu garanciju što će me čekati na tom putu. Znala sam samo da moram skočiti u crnu vodu, da dugo neću vidjeti ni lijevo ni desno,
da možda nikada neću izaći iz tog Crnog mora, ali nešto me tjeralo da njime krenem. A onda su se počela događati mala čuda. Svaka suza koju sam si dopustila pomagala mi je da se suočim sa svakim od tih bolnih osjećaja koji su se kroz jedan pravi, iskreni proces svjesnog tugovanja transformirali, a u šta drugo? U mir. Ponekad mi se čini da smo svi uronjeni u jedno ogromno more patnje. Ali radost nastaje onda kad preko te patnje prijeđete njenim prihvaćanjem. Kroz osjećanje svakog od tih bolnih osjećaja nekako mi se čini da postajem bliže ljudima, da ih više razumijem i da ih mogu više voljeti. I to je isto jedan od krasnih darova koje sam dobila kroz odabir traženja vlastite istine, a sve je krenulo kroz emocionalnu bol. To je bila šansa koju sam dobila, koju sam iskoristila. A sada samo 15 sekundi reklame. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše. Samo osobe koje su ikad iskusile migrenu znaju da se radi o razarajućoj boli koja nije obična glavobolja, a prema nekim procjenama ovaj problem muči gotovo 1 milijardu ljudi na svijetu, u Hrvatskoj čak 400.000 građana. Migrena je 6. vodeći uzrok invalidnosti, a osobe koje pate od ovog problema imaju 50% šansi postati depresivne. O ovoj vrlo bolnoj i neugodnoj bolesti koja najčešće pogađa ljude u dobi od 20 do 40 godina, osobito žene, razgovarali smo s neurologom doktoricom znanosti Darijom Mahović-Lakušić iz Klinike za neurologiju KBC-a Zagreb. Jutro sam se probudila malo s određenom glavoboljom i zato sam posebno sretna što mi je danas u studiju gošća profesorica Darija Mahović-Lakušić, neurologinja. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala vam lijepo na pozivu. Doktorice Mahović, kako ja mogu sada znati da ja nemam migrenu nego običnu glavobolju, a posebice zato što sam negdje pročitala da prema nekoj međunarodnoj klasifikaciji imamo više od 300 različitih vrsta glavobolja? Pa, po tome dobro ste pročitali. Znači, prema klasifikacijama toliko. Međutim, glavobolje osnovno na šta ih dijelimo, dijelimo ih na primarne i sekundarne. Pri čemu 90% glavobolja spada u te primarne glavobolje gdje je glavobolja bolest mozga. A to spada upravo ovo što ste rekli. Spada migrena, spada tenzijska glavobolja, spada jedna druga klaster glavobolja. Uvriježeno u populaciji ljudi misle da glavobolja je simptom. Međutim, da nastane ili zbog poremećaja cirkulacije ili zbog bolesti vratne kralježnice, a međutim većini bolesnika se radi o migreni ili o tenzijskoj glavobolji. A kako bi vi razlikovali da li se radi o migreni ili tenzijskoj glavobolji, različita je klinička slika. Znači, kod migrene je karakteristično da u 60% bolesnika boli polovica glave, u 40% može boliti obostrano. Ta bol je pulsirajućeg karaktera, znači ti možeš od bolesnika pitati točno kako ta bol izgleda, jer je bol subjektivni fenomen. Tek na temelju opisa može shvatiti o čemu se radi. Znači, uz to, uz bol, praćena je mučninom, povraćanjem, smeta svjetlo, buka i glavobolja migrena se pogoršava sa fizičkom aktivnošću. Takvi bolesnici bazično ostanu tog dana ležati u krevetu, mada svaka migrena ne mora biti baš jednako takvog intenziteta. Za razliku od neke obične glavobolje, gdje se uglavnom misli na jednu tenzijsku glavobolju, to smo imali vjerojatno svako od nas, to je jedna boli cijela glava koja je blagog karaktera i ti bazično možeš preživjeti i bez nekog analgetika. A što je kad boli samo tu? Evo, mene znala je boliti samo tu ovako. Sad je to, zavisi koliko često boli kako. Ono što je bitno kad se javlja samo na jednom mjestu, onda uvijek posumnjamo na to što mi kažemo sekundarnu glavobolju, koje su puno rijeđe, u čijoj podlozi se može naći neka bolest, ne dao Bog tumor mozga ili neka druga bolest. Znači, ono što je bitno je u bolesnika detaljno uzeti anamnezu, detaljno ga pregledati, pa na temelju toga se postavi dijagnoza. Ali dobra je stvar što kad vježbam, onda mi prestane glava. Znači, nisam
bolesna? A to morate doći na pregled pa ćemo se onda detaljno moći dogovoriti. Opasni ste, doktorice, opasni ste. Što je migrena s aurom, a što bez aure? Da, migrena, znači šta je bazično aura? Moram reći koja je definicija, da je to jedan, mi kažemo neurolozi, žarišni neurološki deficit. Bazično da bolesnik prije početka samo glavobolje ima osjećaj, na primjer, da mu se suzi vidno polje, kao da ne vidi, kao da mu stavi, kao kad konjima stave onu zaštitu pa nema perifernog vida. Ili ima osjećaj kao da gleda kroz kaleidoskop ili ima osjećaj kao da gleda kroz razlomljeno staklo. Znači, to je nešto što puno češće dovodi bolesnika liječniku nego kod nekog ko nema tu auru. I karakteristika aure da ona traje između 5 i 55 minuta i iza toga slijedi glavobolja. Osim tih vidnih simptoma, bolesnik može imati osjećaj trnaca, kao da idu mravi po tijelu, ili utrnulosti udova, ili može imati smetnje govora, tipa da otežano izgovara riječi. Bolesnici se tu jako prestraše da su dobili moždani udar, pa se zbog toga javljaju liječniku i nakon toga slijedi glavobolja. Ovog opisa, kak sam prije ispričala, da izgleda migrena s mučninom, povraćanjem, smeta svjetlo, buka i bolesnik mora leći. Tako izgleda migrena s aurom. S tim da treba istaknuti da kod svake migrene s aurom ne mora svaki puta nakon aure slijediti migrena, nego bolesnik može imati samo auru, znači samo te ispod vidnih simptoma, samo smetnje govora. I upravo zbog toga takvi bolesnici su puno prije dijagnosticirani od ovih bolesnika koji imaju migrenu bez aure, znači bez tih neuroloških znakova. Dobro, zaključili smo, migrena definitivno jest bolest. Apsolutno. To je jednostavno jedan funkcionalni poremećaj mozga, gdje jedan dio mozga smatra se da je to u ovom jednom zatilnom dijelu glave, to se zove na latinski pons ili most, koji izbija i dovodi do jednih složenih patofizioloških mehanizama koji izazivaju napadaje. S čime se može usporediti bol migrene? Pa obično Svjetska zdravstvena organizacija kaže da je migrena jedan dan proveden sa migrenom, jednako onesposobljavajući kao jedan dan s tetraplegijom. Tetraplegija je kad ne možete micati udovima. Znači, ima neka, prikazane su ljestvice i nalazi se na 7. mjestu. A, na primjer, ako ti je amputirana noga, nalazi se na 4. mjestu, što govori o tome da migrena je izuzetno onesposobljavajuća glavobolja koja značajno smanjuje kvalitetu života bolesnika. 21. ožujka smo obilježili Hrvatski dan migrene. Možete li nam reći koliko hrvatskih građana pati od migrene i je li to podijeljeno ili više žena ili muškaraca, kako? Ovako, prema epidemiologiji postoje neke epidemiološke metode, prevalencija, jako puno populacije, 11% populacije pati od migrene. Znači, to bi u Hrvatskoj, ako nas još uvijek 4 milijuna, bilo oko nešto više od 400.000 ljudi. Međutim, naravno da svi ti ljudi nisu dijagnosticirani, niti im je postavljena dijagnoza, a što se tiče učestalosti po spolu, čak 17% žena, što je ogroman broj, znači od 100 žena 17 žena ima migrenu, a oko 7 muškaraca na 100. Međutim, to vam kažem, da je jedan od problema što je glavobolja u jednoj općoj populaciji prihvaćeno kao jedno normalno stanje i vrlo često se, sad govorimo o ženama, ali su one većinom moje pacijentice, one se liječe same i nije im postavljena dijagnoza do neke 40. godine života. To je ovo doba perimedopauze kada te glavobolje postanu puno učestalije, puno jače, češće i značajno smanjuju kvalitetu života. To je bitan podatak. Je li opasno samoliječenje? Apsolutno. Samoliječenje je jako opasno. Upravo zbog toga posebno opasno je samoliječenje sa kombiniranim pripravcima. To su pripravci koji u sebi imaju kofein i kodein. Zato što ako ti uzimaš jednostavno jedan lijek vuče drugi i ako uzimaš više od 20 tableta mjesečno, ti jako brzo skupiš 20 tableta. Ja imam gospođe koje uzimaju po 6 tableta kombiniranih pripravaka na dan. I onda jednostavno to financijski ne mogu plaćati, pa ih to muči pa dođu zbog toga na pregled. To su pravi ovisnici. I takvo prekomjerno uzimanje dovodi do, mi to kažemo, sekundarne glavobolje, do glavobolje koja je uzrokovana prekomjernim uzimanjem lijekova, što je veliki problem. Jer takve bolesnike ti trebaš odvikavati, što izgleda ko kod narkomana, kad ih odvikavaš od neke opioidne droge, kao što je, na primjer, od heroina ili nešto. I za kraj razgovora možete li nam reći, može li se migrena prvo prevenirati i može li se trajno izliječiti s obzirom na to da je uvijek prati jedna golema količina boli, odnosno jakog intenziteta? Što se tiče samog liječenja, liječenje možemo podijeliti na
takozvano ono što ja kažem liječenje požara. U tom trenutku kad te boli glava, ti moraš uzeti neki lijek. I to je najbolje uzeti na početku u dovoljno visokoj dozi, ali opet ono što smo rekli, ne smiješ uzeti prečesto. I to su lijekovi koje bolesnici sami uzimaju, ono što smo rekli, ili neki paracetamol, acetilsalicilna kiselina, nesteroidni antireumatici. Međutim, sretni smo mi, ko specijalisti neurolozi, što postoji lijek, to su takozvani triptani, koji se daju u akutnom napadaju. Međutim, velim, potrebno je dovoljno rano uzeti, znači odmah na početku napadaja i u neprekomjernoj količini. Međutim, kod bolesnika koji imaju više od 4 dana migrene mjesečno, što je jako, jako puno, takvi bolesnici moraju uzimati takozvanu profilaktičku terapiju. Šta to znači? Da moraju svaki dan uzimati neki lijek i to su vam različita grupa lijekova, od lijekova koji služe za rušenje krvnog tlaka, antiepileptika, pa to niko ne voli od nas uzimati svaki dan. To je takozvana nespecifična profilaktička terapija. Dok u zadnjih 2 godine Hrvatska ima tu sreću da je odobrena jedna nova terapija, to je specifična terapija u obliku subkutanih injekcija. Vrlo izgleda kao olovka koju se apliciraš jednom mjesečno subkutano i to značajno smanjuje frekvenciju. I ono što ste me pitali, migrena je bolest koja se ne može izliječiti. U većinu žena se javlja upravo u to generativno doba. Kod većine prestaje u vrijeme menopauze, međutim nema pravila, neki je baš i dobe. Tako da možemo smanjiti, možemo ublažiti simptome, spriječiti da prijeđe u neku kroničnu migrenu, međutim ne možemo izliječiti. Ali je možemo na neki način adekvatno liječiti ako na vrijeme posjetimo liječnika, uglavnom nas neurologa. A sada samo 15 sekundi reklame. Igre na sreću igrajte samo radi zabave. Ako više ne uživate u igri, pitajte se zbog čega nastavljate s igrom. Previše je previše. Iznenadna jaka glavobolja ključni je simptom puknute aneurizme. Ova glavobolja često se opisuje kao najgora glavobolja koju ikada možete doživjeti. Nataša je žena koja je zbog aneurizme doživjela i preživjela operaciju mozga kojoj su prethodili sati i sati razarajuće boli. Počelo je s jednim jutrom kad sam se probudila s teškom glavoboljom, kao da se neko ubada iza oka. Znači, u jednom trenutku čak mi je došlo da vrištim od boli. I to je bio alarm. Znači, moja doktorica je rekla da moram hitno oftalmologu. I prošlo mi je 100 stvari. Ne, još nisam spremna umrijeti. Imam dijete, kako će oni bez mene. I na kraju su me poslali na hitni CT i tamo je ustanovljeno da imam aneurizmu iza lijevog sinusa. Nakon toga mi dovode doktora, neurokirurga, koji mi je objasnio situaciju, da moram ići klasičnim operativnim zahvatom, što nosi određene rizike. Ja nisam bila spremna na to. Mislim, cijeli život mi se preokrenuo na glavačke. Doktor je sam rekao, citirat ću njegove riječi, ne znam da li da... Znači, gospođo Katalenić, sad se ovak predočite. Bog je uzeo nečiju ruku i dobro vas je pomazio. Tako mi je rečeno. Znači, ljudi dolaze, već gotovo ne znaju oprati ruke poslije toga. Zapravo, vi ste se ponovno rodili i to na jedan način? Da, definitivno je. Bez ikakvih posljedica. Ja sam poslije operacije bila čak i u boljoj verziji. Imala sam osjećaj da imam bolje pamćenje i da se bolje svega sjećam, ne znam. Prije aneurizme sve mi je bilo onako. Ne, takve stvari se meni ne mogu desiti. A sada mislim da mi se sve može desiti, svakom se sve može desiti i da treba svaki dan živjeti, svaki trenutak i svaku sekundu i minutu, sad treba živjeti. To se promijenilo u meni. Definitivno još i ovo doba kako je sada, to me još više tjera da živim baš svaki dah.